bandiza kubanga okwata abantu bandiza bakweki ente akwente bakwen bulini abantu solo kumira nkoko badi chicken ineka yes mware munonga bakutureba ari NKORE MEDIA TV kandi ni mucumanya munonga ubu ni DM Swaga ninga shiro na di amutwire bataringaya kansara to be uko muri mwiza tujyaha kandi yenda tuganiriho kace ashonga yiba kweta mindset ninga shitugamba hari mindset tureba kuturagana ganiro nani ndebaho umushija kandi ndanagamba Uganda ukabe nagamba ndebere yagamba mumbaro byabe nagamba president amushyiriho yamubuza ngo ukashomota yambye nkashomo senior siri akakoma senior siri yamubuza ati kuna kwesente ukakora muki umushije kintu kibuzo cyabanza cyamurema ikibuzo cyamuteganisa nangwa ibine president baje president yakubuza ngo yakwesente ukakora ki nangwa yabanza yamujemaho yamuje ati niba wawe hariya twa nta muhente ibuka niwe cyo kwena kweniki umushije yareba side zoku enkoko kwabira jya enkoko egamba ahubwo cyo kugamba cyamburira timpeko president yabireba yamuhereza miliyoni 10 kandi no chimangu president nabari nkaruhanga nahaba ine proposal nunji akwa abantu abijibona no yakubanyo wahantu yana kureba president kugira ngo tumuhikeho tumuhe proposal zito shange twagira level twazaho konko mundabwine chance president yamwekira proposal yamuheye nkoko ubundi ukashangana yebo ni retarimbi konka kandi tugira ngo yo kuyakubira riwe president wenoza kumushabaki so tuzagamba mindset ninde bantu bajangu mindset ni bajidefining a person's beliefs na expectations about themselves their life and the situations around them when mindset negira ngo nenyikiriza kandi na no kwetenga expect cyo kwena ngo tunge nana mwenu kwata abantu so nicho tinguja ngo iwe nkiyo nko muntu osheme kuba ine mindset eri sharp osheme kwa no bori ready making sure ngo akora decision munji hati nyunkanya ine mwana wanje ukora na wa oba kweta sumani ninga savage business zone nte ziriho kombe kemizigo kuriho ukora ki nawe no mutunjiwe nkoko kandi abasa ahire makasente ko kandi cyumu kujya shiti kijyaho arone bihungu by'abantu nagiye abashuma be koko nabone biji bagira ati bibaho okay ejo tiyo shonga ya tureta tujya kigambo mindset kuko twagamba person beliefs hati nkiwo kwa kubiroriwe nanachi kuburizeho ibintu za kushabaki nani ndebaha mindset haro two types of mindset kandi haro fixed mindset na growth mindset fixed mindset nturebaha ngo ni the beliefs that abilities are innate and unchangeable kushango umuntu ari fixed watakubasa kuhinduka ari nkazubairuwira ukageza kumuhindura nawe wakugeza kumuhindura ukashango yakwatire nakoze naki ejo nabajeta fixed mindset abo kuba mindset yo bworo washanga ngwiwe ati for example kaha nobo tine sente ningeje shato inemu eje shano wasa kushango tine muna rukumi tine muna mitware ibiro tine muna zingayi konka mindset yawe nete ko kureka nguti yaba fixed ngu to kubasa kubona kindi obo tine mutu de to kubasa gukora kindi kintu osheme kuba mindset obwongo bwawe kumaya ngo expectations zawe ko kutwareba mu mindset nikimanyisa ngo expectations twine kuba ntureba ngo oine binje byo kwenda kufuna ningo ine plan ningo ine ebigendererwa mwene kanci gambenzo so fixed mindset ejo nimbi munonga kandi yakuretera abantu baremwa namwe no munywano wanje riya abira fixed tankoko kandi abena mamwe konozo kurugame sente kurugirira akaju ninza kwatero ne channel mureba kurugirira habirari konkabira ine na madamu onashina madamu niyo tomuha idea in fact abashija bajyoka umuntu yaremwa warango abacara bajyoka umushija yenda kuremwa ubundi muyambe mindset etakaba fixed no shankori yawe yabire fixed akuja titwe
ejo ntutura umuzo bufuwa kubasa kugama echo nchakiri kibi munonga then harechi bakweta gross mindset koko twareba ngo hariho gross mindset ninga sho kukura gross no kukura nashito murimo ogwangu the belief that abilities can be improved through practice. People with gross mindset may view failure as an opportunity to learn and critical feedback as a chance to improve. So bo abakunanka aba mindset ya gross no bakubareba izubu egyo bandi babireba mayangwa tubasa kunaka tukitere tubasa kweyiya ushange twakora ikintu kirungi kandi twaza arevo ya man munonga. So mindset nizo perceptions or beliefs people hold about themselves. Mbwenu mindset niyo yenyine rukuje katwaramo uko yikirizamo na no kushanga kwetekatekaho munonga. So mindsets are formed through combination of personal thoughts, experiences and values. They can affect a person's behaviors, reacts and approaches problem solving. So mindset ninjangu wasichenga kandi yokuwa kubirariwe president wenoza kumushabacha. For example nyowe nkaha twine binje bitiro ntukora noreba ngo njya gukora media shaheje hati nyowe nyenda gukora media eruga YouTube eze Star Times eze nankahi oshange gukora media TV eruri hamwe hona nito tuzo mukatareka media kenyine tu competing wakireba. So ashonga ya mindset muteko kuba muri stede obojyo mworo obojyo mugiga abakubana babojyo mworo no ndango umugiga babojyo mugiga no ndango kumubugiga ningo yongere kugiga hara. Mindset ushime kuba no expecting ebintu bihango abo kuba anytime chance nebaho ruhango go tukushaba na kushumira ntaja tati nigizo wajya ujyo kurabamo utandiko tati nyomanya utinabone simu yakatochi nimba na giga hara hati no shaka mindset yakora ki yakuremesa kukaho kwa kubinura nangwa at least mushija we nyoka no jangu nyembe nyomesho ga president nare mugwe meninza kwikaninyi ya proposal ya transport mujanta hati noreba ebintu gite nibirugahare hati nambwine motoka nimbasa kuyamba abantu baretere mishenyi bombeke ushange kintu cyaba developed hato shanga president yakugura yo nkafisemwe at least eri wasenka million 2 watandikira konka million 10 abo kubenko koza million 10 nubwa kuhire no muntu murungi konka hasigara we ari president ubare no kwatira abantu umuntu afwasa buno mwene omuhikaho ninjira kimberire nke kinte cyataka umuntu no manyangu president no muntu utakusubira kureba mwe ninjira kimuberire kecho kutangaza mugakanda abantu banje musigare mu rwede asigara ninyero nadi amutire bataringa ya kansara to be mu sub county kando wajya kamera ni savage producer aha nimbagambira imwe bakwenda gukora video sumana ariho abakwenda kwata amabaga na wariho tindura mindset ere ntunguka nibwera beneje a mindset aho no kushangira ekintu twa expecting a big kandi twaba bahanga. I sign out. Sasa tiskipa wasomako nasomako nesa asoma nyoto watunga msha nakoma musini aferiki very good. Now I will contribute to your katuwa sento genda correct same kwatira ko kwanga jagala kwatira ko kwanga zime PDM zino PDM ogenda kusasula bwanya ya meza abiri mwena kuza musako kale ka million kafu yes after 24 months you pay 1 million 100 na bankoze so that others nenze bwenkwa kalabo wanga olumukazi gwempadde nteri na butono njagala mu mugambe gwezara awereze kwa balala wanga sagala bujja Museveni yajja wano Nasosola. ntaba kulembeze balonda mu gwe bagala kati njagala kyafuna n'abalala nabo. So what can I give you which you can now pass on? Kubanga kino kyange sikyabanja kino segurante wobuwi nenjagala ate kenkuwadde nawe wereze kumulala yes sawa wetuuka what can you give?
era muzeyi nja kubaba kubanga mbadde ngezanga kumba okubandiza kubanga okwata abantu bandiza bakuwa eki ente bakuwa ente bakuwa embulini omuntu osobola okukuumira enkoko bandi chicken inepa bagenda kuwa miliyoni 10 ogulemu enkoko naye owerezeko abalala zino siza pdm kino kirabo kya Museveni yantandikirako wano nange mbawadde. This is like person.